Astelehenetik ostegunera herri ezberdinetan audizioak burutuko ditugu. Guztira, 275 ikaslek parte hartuko dute. Ikasleentzat emanaldi hauek oso garrantzitsuak dira. Erronka bat suposatzen dute eta motivazioarentzat zein garapen pertsonalari begira edozein klase baino garrantzitsuagoak dira. Aste guztian zehar egiten diren audizioak publiko guztiari irekiak izango dira. Eskatu nahi dizuegu eta oso garrantzitsua da bloke honetako emanaldiak dauden bitartean mesedez kanpora ez ateratzea. Bestalde, gogoratu zuen telefono mugikorrak isilaraztea eta besterik gabe emanaldiari hasiera emango diogu. Lo digo ahora en castellano. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Esta semana, de lunes a jueves, realizaremos audiciones en diferentes localidades. En total, participarán 265 alumnos y alumnas. Para ellos y para ellas, estas actuaciones son muy importantes. Suponen un reto y tanto para la motivación como para el desarrollo personal son más importantes que cualquier clase. Todas las actuaciones son abiertas a todo el público. Os quería comentar también que es muy importante que mientras dure este bloque de actuaciones, que no salgáis por favor a la calle. Y si ya habéis silenciado vuestros móviles, pues daremos comienzo a la música. Lehenengo partaideak igo daitezela. Los primeros... Stop.
great protector. Is that what I'm supposed to be? What if all this counts for nothing? Everything I thought I'd be. What if by the time I realize it's too far behind to see? 70 mil projector, I can show you everything. Yeah. And we're on our way to glory, where the show won't ever end, and the encore lasts forever, and it's time with you to spend. Spending the years together, growing older every
sortu zizkidana, galtzen dituena. Ikusteko, irrifarrez, gero minez.
itxaso bazterrean, gaio gaititut maite, esan usaina. Itxas bazterreko urdazi guztietan, garbitz